Assalamualaikum Mat. Waalaikumsalam Nul. Mat, batakun pang. Batakun apa Nul? Waktu sembahyang tarawih wayah apa Mat? Waktu sembahyang tarawih nintu pas wayah Ramadan nulai. Ih juga leh. Han? Iya kalau maksudku matai mulai wayah apa sampai wayah apa? Jangan dijawab lah. Mulai wayah awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Hehehe nulai bagayaan haja tadi. Waktu tarawih nintu imbah manggawi sembahyang isya sampai subuh. Jadi amun balum manggawi sembahyang isya balum kawalah manggawi sembahyang tarawih. Balum kawak nulai. Nah, amunnya hudah manggawi sembahyang isya, imbah nintu sembahyang tarawih. Sekalinya sembahyang isya tadi kada sah. Nah, macam apa nintu Mat? Sembahyang tarawih tadi jadi sembahyang sunnah biasa haja nulai. Sembahyang mutlak. Macam nintu Ahmad. Alhamdulillah batambah ilmu. Mudahan berberkat. Amin. Nul, sembahyang witir macam nintu jua lah.